Kador barsnong lau so tun hapok kajing yalam urang barsnong uba hari bird renja menta kesengi ke South tarik unai lar hajar pulai kalalit kendu ika Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ke kong RM Kurba ban pensyai baka Mahadev Kola kam hap syu hakasnong lau so tun haba keren cekilat patai kubor nakaliang urang barsnong ka lau so tun uba hari bird renja ula ong baya kasnong lau so tun lakir taweri uput usam jongka dakawa jasai barok shilenter bat habarung bami syakasnong lau so tun haprung betling baki jingking ki badan habaro ki put saudong jong kasnong Henry habaya day baka Mahadev Kolapat ulaong bakadan syabar jong kawa kabamut kam hap syu hapok ka jingpet kasnong lau sotun bat ya kate ka jaka lapet pat daka wepat kasnong bat ru ya kate ka jaka lapet bat kmi hi daka Forest Department syu ulaong bandakaliang ka DC kan sa shim kiai kate kamat bat syan kan sa syang perkhat bat ka joint committee lai 1,000 square feet tamlin runa dari lada fishim satu construction minta kalong sebab palan kita kita ba ngiru ngilang persyak ba kakawe dei ba kini kajaka ka ba hang tiapo madokala marsibun gijing senior ikan ma ba wel samla rangba na po sinong jingi basa kadong block 3 sudan bok ba mauru light na kayap namar ba hakri kisnem ibrio ke benang tu komander hi latil abom la jam jayu namar sudan bok ba mauru hadien ba lapoi seduk kuati banding sumar ba udang he lau khau ba light na kayap ba kita ibrio di badan kita adu tu kapor lo hadu mentamen ne kidang yat sadum seneng long amdan ba sim action habide ba tu bentak ba aja itu kis santu kanjen tolong ba kuman kani bila yo pandring dari CCTV ada lagi di pundan kam lang ikiru gitu kipor dari CCTV kado kala pensuk ya kaan bantan gitu kibri badan gitu kam nomor kitip syaru bagi dan dipandit di baju peniat ya kata komander hatu kapor itip ika kerteng jongki ba gitu ki pandit hantor bejumulin ma long ya kadi kabam jongki banian bakla wala na kidi pandit ni thu baru wat haba kajingya jongki layai bakla hakadi kabam jongki war ka karta kadang dei kumbalong mangi wat kajingim jongki ru menta kila shudu kila klat no itip ru ya kiwe pat ibana katu ka mandir ni namar katu ka mandir hantu kajan kawan jerwan area kabdai kawai na kajaka kabasi ya khai ba ya kiblang te idan nang tu napo mandir bejusman mantu bai kita kiblang manitip bai kita kibri badan nang turu ya kibajulin mantamti kita kiblang jogi nang khai ka bagi jishodo sari sayo usaha te kita hilang ti kiba ni kum kador basnong ni pet perman namar hilang hasenda bagato ka mandir basa ko wairu kalong ba kumbangi menakani isi malong iya ki jai bandriu ki jongi ki parado prasnam jongi nilai ilang bagi kini ki news channel ki jongki ke baja hante po umding pun ba itu ki lokne kasi jongi go ga depan tu nilai ilang ba tu kesan sinong youth welfare organization ki nong nilam jongki apil sa government ba balai ba long iya ki jongi batang ha katuk mat ala ban kandang ban rat dingkong ki dukan ki bisumbi illegal construction bagi ong katbai kani Mahadev Kola bade adin ba KSU Laban Circle kalawan ban komplain kata hakasan tarik Julai arjar pulai show DFO man kembali pilih menin ru makani yang jongki dari kendu biang so ya PCF halor kani gaju kapangi lengba ka circle na pute na Laban ngiru na kaliang jongi isukerpan ya ki bor jangkaan makin simkhia halor kani kapang namar ba nila ima ya kajinglong jingman jong katega jaka lagi pej kumbangi i menen ru kajingkaren jong presiden sama Ruben Najer ya katu kajingkaren jong i ba ong ba nakaliam jong ki mentagi lasdang ban ai application ru bagi kwa ya katu dalam salas tu ban berkelano kenja guest house nale ban ailat ki bikin syong hantu ada kiwan ki guest ban pensyong ya ki guest katu jaka nei nakaliam jong i ru sultanat impediang hi kata nambar kamde kumla banlong nakaliam jong EDC bentan ila ai assurance ngi yung ma mene ila yo ya kopi namar ba medin nakaliang jang ka seng KSU Laban Circle alay tadi kendo yo PCF ke ilong bangan sisim kiai kadi asyik kitya dan ka join meeting ke jongki ka ba kenya pandai kini kam la dadai wa.com ban pentip ingi isnong tu kin sisim pentip kali bentar hawi dei berkata ka bentar ru ya katu ngaru ngam numla ban tuklan namar ba kabandingkong bangong ne fi mene bakam dei syu spokasnong majongi te kabaru ngilai kita kikot kiba nagaliang jong tu management nang tu
Kaladan kawai ka jingtho ru bagila pan ya kata kabor ba makiru ki keli ba mangi hap ka sinong ayu te wat ya kata ru nakaliang office nang ni po DC kila tho sa po video nang tagila tho sa sinong jogi ba nakaliang sinong jogi hakiti ki por minchwa lok ke lapan syai halor kata kabentaru ba ya kati ka sakahi nakaliang tun kamdan bentai halor di jesi bami hang hiru namar kati ka kalalong open ba ya bro nangno nang ni nasor ki kena ibawan ba kampun higi non tribal ki kamju sti banwan te kalalong ben labor ko gasor mar bakatu ka linti satu ka poi be dagai arsaka ki lawan rung be hadu ka tu ka mandir hang tu ko mari pula okay habai dai pakata ka benta dai ngaswa ban pisya fi ngamla man mention ya ka kerteng jong tani ka sinong nga I katung kitu ki notification ki bangi I ko bangalong menera 8 September arpo khatsau te pila banwat ia kata nakani po office hakano ki laban set ia kati sim barap kala hakano kasnong ia kadai ka kamra mo pi tamar bangam sowan ya hap ani keren halor kata benta bangan batai kata kasnong te kadai ka kamra mo pi basa kawai pat hakabay dai ba kato ka LRO ani kata ka legal right observatory pat kumju ru ia kato ka Hindu Rashtra kaba ngilai ilang bagi social media ko along panban gawai ka seng ka basu Nishit ya giniam namar ba nai tu jingjai badet hang tu kilami man sakita ki ni kenturu ya ke bor jeng ai namar ngitip syai begitu ki brio kidai nang ni jogi hi ha ba kila shushna gitu ki fake ID ban kani ekom kitu ki statement ko social media takani ka bang jeng takpat nakaliang jong iru along bandai ban simkia halori di bentar